салом бинандагони иззатманд, барномаи таҳлилии мусоҳибаи мо аст ки имрӯз дар мавзӯи тандурустӣ пешкаши шумо мегардад. пазиро бошед. сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри солимии ҷомеа равона шудааст ва ҳар лаҳза дар баромадҳои хеш сарвари давлатамон низ пайваста таъкид менамояд ки масъулон нисбати беҳдошти вазъи солимии мардум таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд ва хушбахтона бо гузашти вақт ин соҳа рушд менамояд. хоса ана ҳамон асбобҳои ташхисиву табобатӣ дар табобатхонаҳо фарогир мешаванд ва имрӯз беморон аз имконияти фароғ истифода бурда баҳри беҳдошти солими хеш талош меварзанд. дар як маврид табибон низ кӯшиш мекунанд ана ҳамон маҳорату таҷрибаву истеъдоди хешро дар ин самт равона кунанд. албатта ин хуб аст. бинандагони иззатманд, имрӯз бо дарки ин мазмун дар ҳузури мо шумо қарор доранд муллозуҳур Тоҳирӣ ки ҳамаи мо шумо мешиносем. устод духтур ҳастанд, соҳибкор ҳастанд, нависанда ҳастанд, ҳамзамон истеҳсолкунанда низ мебошанд, номзади фанҳои тиб, академик ҳастанд ки имрӯз ин ҳама унвонҳо, ин ҳама маҳбубият, ин ҳама эътиборро барои ноил шудан чанд сол аст ки талош дорем ва имрӯз хушбахтона меҳмони барномаи мо ҳастем ва мехостем як суҳбате дошта бошем ки барои шумо писанд омада бошад. аввалан шуморо хайрамақдам мегӯем. шакр, саломат бошед. дӯстони азиз, аллакай аз ҳамин ҳолате ки мо қарор дорем мушоҳида гардед ки чандин маҷмӯъаҳои чопӣ пешкаши шумо гардидааст. мақсад он аст ки мехостем атрофи ҳамин дастурҳое ки вобаста ба беҳдошти вазъи солимӣ ва дигар мавзӯъҳо дар ин маҷмӯъаҳо рӯи чоп омаданд аз заҳматҳои устод Муллозуҳур Тоҳирӣ ҳастанд ва муҳтавои ин китоб ва дигар нақшаҳои фаъолияташонро мехостем имрӯз дар барномаи таҳлилии мусоҳибаи мо мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода бошем. аввалан аз шумо пурсуон мешудем ки маҳки асосии солимии ҷомеаро пеш аз ҳама дар чӣ мешуморед? албатта солимии ҳар як инсон аз худи инсон вобаста аст. не ки барое ки инсон солимии худро нигоҳ дорад, омӯзондан дар кор, илм дар кор. барои солим буданам бевосита илм ҳаст. масалан дар институти тиббӣ агар 7 сол хонан агар бо ҳар як ҳамон доктор бояд ки ҳамон дарсҳои солимгардонӣ дар байни ҷомоа ташвиқот барад, фаҳмонда диҳад ва бевосита солимгардонӣ аз оила сар мешавад, аз мактаб сар мешавад, аз ҷавонӣ сар мешавад. вақте ки аллакай синни 20-30 барафт, мӯҳо рехт, ёдам кардан мушкил аст. хош, барои беҳдошти асосӣ масалан он нақшаи пешниҳодҳое ки ман ба ҳукумати ҷумҳурӣ буд, дар ҳар як ноҳия деҳот сохтани ҳаммомҳо. чунки об асоси дору барои тамоми дардҳо ҳаст. ҳам аз ҷиҳати шустушу, ҳам аз ҷиҳати истеъмол. як китоби дига ман нависонида ҳастам ки вада дароҷи золата, яъне об аз тилло қимат ҳаст. тарзи обнӯшӣ, агар мо ҳамин мӯътадил ҳар рӯз 2.5 литр 3 литр об нӯшем, аллакай бисёр бемориҳо аз байн мераванд. хош, ҳар субҳ вақте ки инсон аз хоб бедор мешавад, бояд то ним литра об нӯшад. чунки оби дар бадан буда шабо бухор мешавад, хун ғафз мешавад. модаме ки хун ғафз шуд, сабаби бемориҳои масалан сактии майна, сактии дил мегардад ва бовосити оддитарин усули об нӯшидан бисёр бемориҳо шифо меёбанд. хош, шустушӯи бадан. масалан ман аллакай ҳамин дар ду ноҳияи шумо қувводиёни шаҳртӯз будам, баъзе беморҳо мебиёнд аз баданашон бӯи ғализ мебиёд, ҳатто мумкин аст як ҳафта ҳамом накунанд. об дар ҳама ҷо ҳаст. бояд ки ҳар як шахсият аллакай як рӯз ба ҳичи наёфт, як сетил обо гирифта аз сараш резад, баданашро тоза кунад. чунки 20% нафаскашӣ ва ҷудошавии заҳрҳо ба воситаи пӯст аст. агар масалан ҳамому шумо доред, баъди ҳамом бинед чӣ қадар бадан сабук мешавад, худи одам саломатиш назм мешавад. ман ҳозир масалан дар беморхонаи вилоятӣ суҳбат доштам, дар онҷо зиёда аз 100 нафар духтуро буданд ва гуфтам ки вақте ки мардум донишманд шуд, нисбати саломатии худ ғамхорӣ кард, миқдори беморхонаҳо, миқдори дорухонаҳо кам мешавад. чунки мардум муроҷиат намекунад. зарурат надорад. зарурат надорад. барои ҳамин он маблағе ки масалан мо барои тандурустӣ чиз мекунем, барои омӯзиш агар истифода барем хубтар аст. ва ман қаблан 2 ҳафта пеш дар Россия будам, дар як курси такмили ихтисоси кормандони дин даъват кардан. онҷа 150 нафар муфтиҳои Россия ҷамъ омада буданд. ман онҳоро гӯш кардам.
و درس‌های آنها گوش کردم. در اونجا برآمد کرد یکی گفت که ما باید مسجد کمتر سازیم، مدرسه بیشتر سازیم، چون که مسجدها خالی میمونن نمیرن. نه که مدرسه جای آموزش، یعنی که در اونجا همون طرز اسلام هم تفاوت میکنن. موضوع من در اونجا مثلا دین و سالمی بود. دین و سالمی چی میتونه؟ هر یک شخصیتی که مثلا نماز میخواند 5 مرتبه طهارت میکند، شتو خیز میکند. این کمپلکسی اوپراژن‌ها برای بدن هست، مشق‌های همون برای چشم دیگر. گویا در همینجا هست که ما یک کتاب آماده کرده هست استودیم با جانشین یکم مفتی روسیه، صنعت دین و سالمی، که صنعت چی میتید، سالمی چی میتید، همینا آموزاندن در کار از مکتب. یعنی از گفته های شما برمیاد که برای سالمی جامعه از همه مهم نقش کلیدی میبازد این تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و شخصا طبیعت انسانی نیز اینجا است. بینندگان عزیزمند، یک سری را برای شما فوش میکنیم. طبیبان امروز میگویند که آب خنک زیاد استعمال نکنید، اما چه خیلی که مشاهده کردید استاد میگویند که پیوسته ما از آب خنک و استعمال نماییم. این لحظه نیست در نزد ما آب است که یعنی که با یک وقتی معین استاد از این آب می نوشند. خب اگر چنین است یک میگویند که آب برای معده آب خنک ضرر دارد. شما دیگرگون است. چون که من زیاده از 25 مونوگرافی درباره آب خوندم، خودم کتاب نوشتم، خودم در خودم تجربه کردم. مثلا 25 سال است که من حقنه یعنی رودای خودش شده میستم. یکی از سرچشمه‌هایی که آدما مثلا به مرگ دچار میگردن روده غفص اخراج کننده، این همچون یک ستیل موسور است. اگر در وقتش ما تازه نکنیم، یک باب کتابی که من چطور باید انسان 100 سال اون بیند بیمار نشود، خب همینجا نمیگه که سبب مرگ این تازه نشدنی و همین 3 روز آدم قبضیت شد، زهرا خون بمیرد، درد سر دیگر پرابلم ها همینجا سر میشد. برای همین مثلا در همین جمهوری ما پیشتر فقط یک سناتوری شنبری بود، جای حقنه کردن شستن روده ها بود. مثلا من توصیه دادم حاضر در سناتوری بهارستان هم اینو تشکیل کردن، حاضر در بیمارخانه حکومتی هم بیمارخانه های، چونکه تا روده مثلا ما تازه نکنیم بسیار بیماری ها شفا نمی‌یابند. برای این جنب آب عادی دیگه هیچ درکار نیست. مثلا بعضا آب میجوشونید حرارت بدن میشد، همون وقت میشوید. خوش تازگی باید همه طرفه باشد. وقتی که روده تازه شده ایستادن گرفت، شما سلامتیتان نظم میشد، زهرا تازه میشد، سرچشمه بیماری ها از همون افلاسی است. شرط نیست آب جوشانده باشد. شرط نیست. من امروز طوری که در اول شما گفتم، من یعنی در خودم تجربه میگذارم و بسیار دکترها حاضر چه خیلی که منم در اونجا صحبت کردم 3 سوال دادم که میخواد 100 سال عمر بیند، که روده‌هاش میشوید، که همه بایترین آدم است. آدم‌ها سوالای هر خیلی دادم، یعنی که از همه آدمی بای آدمی که تمام عضوهاش در جاش هست و سالم هست. وقتی که شما پول زیاد دارید و بیمار هستید، هر عضوتون در میکند، این الکه آدمی ناسالم است. خوش دویم سوال دادم که کی میخواد 100 سال عمر بیند، نیت نزد نسبی دولت است. مثلا اگر ما در زیر شعور خود اگر همین برنامه میمونیم که ما 100 سال عمر میبینیم، خودمون رو نگاه کنیم، حتما آدم 100 سال زیادتر هم عمر دیدنش میکنیم. چون که امروز من در مقیاس سابق اتحاد شوروی با آدمای دراز عمر که تا 105-7 ساله و خودم اینترویو داده درباره دراز عمر همون کتاب چاپ میکنم، یک سرچشمهش اونها قریب که بعضش همون یگان خیلی چو هم نمینوشه. یک موسفید مثلا میگن من فقط ننوشیدگیم آب همین خنک، خوراک میخورم، بعد 1 ساعتی خوراک 1 کاسه آب مینوشم. انا حالا ما یک کتابچه در اینجا چاپ کردم، سخمی تبابتی بیماری ها و پیشگیری بیماری های سرطان با اصول دکتر طاهری، که در همین جا آماده شده که باید که دوام روز به شما 2.5 لیتر آب نوشید، هر 1 ساعت 1 استکان آب پیش از خوراک، 1 ساعت بعد خوراک برای محل شدن. مثلا شما ارگانیسم زهرآلود میشن، آب میتید دیل بهزور کرده پرتید یا روده شوید یا که کپل نسو میمونن، همین از آب هست. و در جای یکم میستد بیهوده مناظر سیم کنگرس بین خلقی در تاجیکستان میشد اویدی آب. در دنیا همگی 3% آب نوشیدنی هست، دیگر این اوکیان و بحر و چیز. برای همین باید ما اکولوژیا حفظ کنیم، آب حفظ کنیم، تازگی رعایت کنیم. همین طبیعت که ویران میکند انسان ویران میکنه. اگر ما محیط خودمون تازه داریم، قریب گویم که آدم‌ها بیمار نمیشن. تشکر زیاد.
ҳамин маслиҳотро медиҳему боз дар хиҷолат ҳастем ки аксарияти сокинони вилояти хатлон мардуми деҳот ҳастанд. мутаассифона на ҳамеша обҳои равони ҷӯйборҳои дохили деҳаҳо ба талаботи гигиенӣ ҷавобгӯ ҳастанд. партобҳои хешро онҷо дохил мекунанд. баъзе ҳолат дар хиҷолат мешавем ки оё он обҳое ки мо маслиҳат медиҳем ки бинӯшед худи об тоза ҳаст ё не. аз ин хотир мо бояд ин нуқтаро ба инобат бигирем. оби мусаффое ки хеле обвай ҳаст амонро бояд истеъмол бикунем. албатта масъалаи ин об боз шумо гуфтед солҳои 93-94 буд дар ноҳияи собиқ райони Москва ҳама донем. дар ҳамон ҷо як эпидемияи брушнои тифи шикамишудагӣ буд ки ҳамон ҳоҷатхонаи ҳамон мардум дар ҳамон об медаромдик ба об ҷӯҳоба меравад. вақте ки мо ҳамин маҷалли шифои чоп карда бурда додем мардум хонда фаҳмид давоми як моҳ ҳамон эпидемия нест шуд. одамҳо ҳаракат дидан куҷо туалетҳо ки оба мерезад маҳкам кардан чиз кардан. аслан муҳити инсон вайронмекардагӣ худи инсон ҳаст. барои ин чиз даркор одамҳои омӯзондан даркор. дар ҳамон сураҳои қуръона мегӯд ки обро ифлос кардӣ ту гунаҳкор мешӣ. барои ки об ҳазорҳо одамҳо истифода мебаранд. яъне ки идораи муҳит аз шуури мо вобастагӣ дорад ки то чӣ андоза ҳамин нуқтаро дарк шумо ҳозир чӣ гуфтед ҳамин як олими догистонӣ дар бораи ман як китобча нависта номаш буд вохӯрӣ бо олим гени. ман ина тағйир додам вохӯрӣ бо доктор Тоҳирӣ ҳаминҷа гуфтаги ки ман якти дига китобча дорам 100 беморӣ 100 тарзи табобат. агар гуфтаги ки тамоми мардуми дунё президентҳо агар ҳамин доктор Тоҳирӣ гуфтаҳоша амалӣ кунанд дар дунё якумаш ҷанг намешад, дуюмаш одамҳо бемор намешанд. барое ки ҳамин бадбинӣ бахилӣ инам як намуди беморӣ аст. ман 100 намуди ҳамин муносибати байни одамҳо ва ҳамин беморӣ ёфтам. ҳамино дар ҳамин китобҳо вақте ки нависондам бисёр одамҳо хонда истад худаша ислоҳ мекунанд. инам дониш надонистед дар сари қаҳр мешед сари ҷаҳл ва эмотсия баланд одам тайёр аст ки якдигарша занад кушад дигар ҳолатҳо пайдо бошад. не ки агар тарбияи дуруст монем ҳама ҳолатҳо пайдо намешад. хоб яъне сабаби пайдоши фишорбаландиву дигар бемории қанд низ аз ҳамин хислатҳои бади инсонӣ сарчашма пайдо мешавад. албатта ман ҳозир дар бораи саратон ки зиёдтар кор карда истодем. масалан абида яъне ки алам хафа шудан аз як кас. ҳаминам олимҳо исбот карданд ки ба касалии саратон мерасонад. барои ҳамин бояд ки дара мо уз пурсем ки бародар мебахшӣ аллакай ду кас ором мешавад байни худаш. не ки ин ман ба заҳрша чак кунам ман бояд чак кунам гӯем ин тарзи нодуруст. ҳатто ҳамон ҳазрати муҳаммадам дари хонаша бо одамҳо ахлотпорҳои оварда мемондагӣ мусор гӯем. баромада он кас ки ҷанг намекардем. баромада худашон бурда мепартен наҷом. ки аз ҷангу ҷудолу чиз фоидаш нест, фақат фаҳмонда додам. ана барои ҳамин роли мактаб, роли илм, роли тарбия барои солимгардонии ҷомеа, барои ҳифзи муҳити зист, барои пешравии иқтисодиёт роли калонбозӣ мекунад. бале ташаккури зиёд. ман фикр мекунам вақти нӯшидани оби шумо сер ҳамин аст ки масалан ман ҳар ним соат ҳудуди 100 грамм об менӯшам. агар ҳар якти шумоам агар ҳамина истифода кунед давоми 2 ҳафта ман ба занг занед ки чанд фоиз шумо шифо ёфтед. барое ки дори асоси ин об аст. саломат бошед. аслан вақте ки суҳбат мекунем кас дар як ҳолате қарор мегирад ки саломатиро соҳиб шудан мушкил набудааст. эътибор ба тозагии муҳити зист бояд бидиҳем ва дигар эътибор ба феълу рафтори худ ки асабонӣ нашавему дигар баъд дигар чизаш хӯрок ғизо асоси тамоми бемориҳост ва асоси тамоми табобат аст. саломат бошед. хуб бинандагони задван амиро ёдрас мешавем ки устод соҳиби 37 китоби дастурию таълимӣ ҳастанд ки дар ин навбат 350 мақолаҳои илмию оммавияшон дастраси мардуми диёр гардиданд. дар як маврид мушоҳида мегардад ки аксарияти китобҳои шумо бо забони русӣ аст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар россия низ ин маҷмӯъаҳо истифода мешаванд ки инам як аз нуфузи миллат аз як дар шахсияти шумо яъне ки муаррифӣ мегарданд. албатта хуб аст. яке аз китобҳои шумо бо номи смехотерапия номгузорӣ шудааст ки яъне ки муолиҷа бо ханда агар хато накунем номгузорӣ шудааст. ин китоб чӣ маъно дорад ва оё ягон насире нуфта аст? хуб ман соли 93 як китобча нависонда будам ҳар дардро давоест. дар он ҷо ҳамин рубоӣ нависонда будам ки лафзи хуш гуфтан хуш аст гар шахс одат мекунад
جسم و جان کسی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را طبابت میکند. بله. اصلا در حالتی که انسان امروز درد میکنه و گریه میکنه، وقتی که ما با اصول هیپنوز هست اگر تاثیر رسونیم، همون مرکز بیدار کنیم، آدم گریه کرده ایستادگی یک بار خنده میبرد، درد نیست میشه. و امروز در امریکا زیاده از 600 مرکزهای اصول طبابت با خنده هست. بعضی بیماری‌ها که حتی طبابت نشونده میگن، آدم‌ها همون چیزای خنده آور میمونن، روز به روز سلامتی همون خوب میشه. و باید که هر یک دکتر طبیبم همون بیمار خنداده تواند یک چیز خوب گوید. و من یک پیشنهاد کرده بودم حکومت جمهوری که باید که در تمام باغچه ها، مکتب، انستیتوت ها حتی دوام روز به 1 ساعت مثلا نیم ساعت درس خنده که هر خیل انکدوت چیزای گفته خندیدن الکای همون آدم‌ها روح بالیده میشه، روز دراز و کارش پیش میره، سلامتیش خوب میشه. با این اصول ما میتونیم حتی گیاها، من برای شما یک مثال آدم میگم که وقتی که سالهای 86 89 من در باشگاه خجابی گرم کار میکردم، یک تالار کلان داشتم اونجا، برای 20 نفر جای خوب من با اصول هیپنوز طبابت میکردم و موسیقی و گلهایی که در همون اتاق من بود، آدما می اومدن با چهره کشاد میخندیدن و درس‌های همین خنده هم داشتیم. همین گلها نقص نشو نما میکرد. یک بیمار نزد یک دکتر رود و که اگر نیتی چیز باشد، جهتی پسیکولوژی روحی نزد تاثیر رسوده تماما و تیز شفا می‌یابد. همون دوره دیگه دکتر هم تیاد قواقوش گرفته مثال مناسبت کرده نتواند و یاردم کرده نمیتونه. از سخنان شما برمیاد که یعنی که انسان با طبیعت و نباتات و عموما حیوانات و دیگر مخلوقات نیست، یک رابطه انرژی هست، افسوس نیروی هست که در بین تاثیر میرسونه. بیماری سرطان بیماری است که از شنیدن این نامگوی بیماری کس خیلی خجالت میشه، چون که مردم اندیشه دارن که این بیماری عموما طبابت نمیشوند. اما شما مجموعه چاپ کردید که البته بیماری سرطان طبابت شونده است. مطلب شما از این مجموعه چاپیتون در چیست؟ اینقدر انسان ها رو بلند میگردن. رگ ازلیچیم من بریم با چند نفری دیگه هم کتاب نویسندگی هست، چون ما ادبیات های جهانی می‌آموزم. خب این علاقه خیلی که ما گفتیم نیتی نقض نسبی دولت، همین رگ گفتید علاقه روحی بیمار ویران میشه و خودش بیمار میشه. بله این یک مثلا وقتی که من حاضر همین در مرکز سرطان شناسی آوردم پسیخیسکی ریابیلیتاسیا больных онкологических. برای که بعضیش کلمه را گفته حتی و تغییر که خود برده پرتود آویزات کشاد دنیا خیر بود. برای که این تاثیر سخن است. سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمان درد. در زیر تاثیر سخن در ارگانیسم تبادلات های زیاد میشه. در زیر تاثیر سخن در جمعیت تبادلات میشه. با واسطه همون جنگ ها با واسطه سخن میشه. برای همین اگر انسان باوری کرد، اخلاص کرد و طرزی همون اصول طبابت، مثلا در شهر مخشکالا وقتی که من کار میکردم یک ضعیف با اصول سرطان 3 درجه گفته که جراحی کردم ممکنه، یک با ناباوری اومد نزد من یک سخن نوشته داده 10 روز قطعش کار کردم. بعد 3 ماه اینترویو و در چیز هست یوتیوب که در دوام 3 ماه سرطان تماما نشده است. و چی گفته است؟ یکم گفته است شعور من تازه شد. از چی استلسه سازنانی. من از سرم گرفته پرفتم که من رگ نیستم. بعد آسته آسته همون اصول قطعی همون آموس نشده رفتن گرفت. برای همین امروز مثلا موبیل تلفن حاضر مثال من هر یک خانواده 2 تا 3 تا 10 تا تلفن هست. من با قریبی با واسطه تلفن تلویزیون گفتم که در شویتزار از 7 ساله ها بالا وقتی تحلیل کردم تا 17 ساله دوام 10 سال و اکثر آدمایی که همین تلفن‌های موبیل استفاده می‌برن به همین سرطان گرفتار میشن، سرطان مغزی. اما مردم ما آیندهش فکر نمی‌کنند، همین بیهوده گپ زدن می‌گیرد تلفن قطعی. همین هم از صنعت خودش داره. تلفن کردید ساعت معین شما چی می‌خواهید؟ مثلا بعضی آدم‌ها تلفن می‌کنن من شناختی، من میگم برادر من توی نشناختم. تو اما چی می‌خواهی؟ کنکریت نی؟ مقصد زن گپ زدن. البته این بیماری هست. وقتی که همین من بار دیگر با بدین مراجعه میکنم در همون کنفرانسی ما همون امام خطیب ها گفتم که یک کاریکاتور امام محمد ما کردن، شما باید یگان ریاکشن نمیدادید یا احمق میشدن، برای که هر یک احمق شما جواب دید جنگجال میشد. این نشانه به عقل شدن شما خیلی نویست. روسا میگفت سباق لاید کاربون ایدیوت.
اگر شما реакция نمیداد و газетاشو دیگه نمیخریدن آدما نمیبرد دیگه این کارو نمیکردن دنیا با آدمای بی‌عقل بی‌خرد زیاد هستن آدمای جنگ میاندازن مقصد بیا برای اینکه دور نمیرن هر یک انسان که معنی و با فکرای بد هست البته باید تست خودش میمونه دکمش دوما جمعیت بیرون میکنه جمعیت کی آباد میکنن علم این چراغی که گرد اطراف روشنی میته برای این باید همونجا گفتگی علم از دین بالا میسته برای که امروز علم هست که ما مثلا سیاره میریم سمالات خطی میریم انا حاضر در تاجیکستان قریب که پیشتر فقط ماشینای گروزوای بود من زاده ناحیه عینی برای دوشنبه اومدم فقط بالای ماشینای بارکش میموندیم امروز الکی هزارها ماشینای هر خیله رفته اومد میکنند نام از علم است این اواسطه علم مانا تونل چندین سال کندن نتوانستن اینم علم مخصوص تیار شد راهها پای شد مانا پرزیدنت ما خدمتشون بسیار بزرگی هر یک کشور میرن یک نوآوری آورده در همینجا میفهمم که همون چیز عملی شود البته عملی شد اقتصادی ما پیش میره من همین دراز عمری هم مثلا در ژاپنیا از همه زیاد دراز عمر در اونجا 83 سال عمر میبینن در تاجیکستان ما حاضر هیچی گفته نمیتوانم زنها چقدر مردها چقدر مثلا رسیب میدونم که مردها 57 80 زنها 65 حسابی میونش عمر میبینن همین هم الکی کار برده استادن برای همون سیستم خوراک سیستم مثلا ما پخت و پزا اینا هم باید که ما با جمعیت با آموزش مثلا امروز اکثر جا میرید همین یه روغن با 4 تا پیراشکی دادن میگیره سرچشمه بسیار کسلا در همونش هست من در خودم همین تجربه کردم یک تا همونجا گفتم میخورم دیگه میبینم بیمار میشم برای همون پاورو هم آشپزا ما باید آموزونیم که کدام خوراکتی هم خوراکای سالم این مثلا میوه‌جات سبزیجات همین چیزایی که در طبیعت هست گوییم بعد مردم ما بسیار تر همین دو خیلی سه خیلی ابخات بسیار تر نظم میبینن مثلا آش شوربا منم خیلی چیز باید خوراک گوناگون چیز باشد همین اتالای عادی ترین هست یا که مثلا همین کارتشکا روسای گیرید بینید صحت میپزد همون درونش به کمتر روغنی ماسکه میموند الکی وای برای فایدهش کلانتر چیزی که بیرون کردن تاثیر ناز نداره تشکر زیاد وابسته به همین گفته‌های شما که ژاپنی‌ها عمر دراز می‌بینند و نسبت به خوراک بود حالتی که با خود